Ndugu zangu, naombeni leo nizungumze na nyinyi hichi kitu, kwa sababu huu ni wakati wa kuambiana ukweli. Kwa naombeni nizungumze na nyinyi leo hichi kitu. Kama una umri kuanzia miaka 25 na kuendelea hapo, yani umri wako ushavuka kuanzia miaka 25 na kuendelea, na hakuna chochote unachomiliki kati ya hivi, yani hauna gari, hauna kiwanja, hauna nyumba, hauna biashara, hauna mahusiano strong ambayo unaweza kusema labda unaweza kusema utafika popote, hauna hivyo vitu, bro, sister, umri wako ni miaka 25 na kuendelea, nikwambie tu ukweli, kwa sababu huu ni wakati wa kuambiana ukweli. Yani nikwambie tu ukweli kwamba tupo wengi sana. Usijisikie vibaya, kwa sababu hamna sehemu yoyote ambayo umekosea, kwa sababu hujakosea chochote. Usije ukawa unahangaika na waganga kila siku, unachukua kuku unapeleka mganga na familia yake wanakula kuku, wewe unakula majani. Haujakosea popote. Yani ndo maisha ya watu wengi, tupo wengi sana. Kwa hiyo muombe tu Mungu, fungu lako lipo bado tu kukufikia. Usije ukakata tamaa, muombe Mungu, usijisikie vibaya.